reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka aka kanya ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11, ni mu mugoroba udasanzwe wuje amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi cyane rero biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biri kugenda bitangazwa ku isi muri rusange, ariko twebwe twiyemeje kwibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho tunyarukira mu gihugu cy'u Burundi cyane, aho ibintu biba bikomeje kuzamba ndetse kandi no gukomera cyane, tukanyarukira no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara ikomeje gusakiranya icyama cy'umutwe wa 23 ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse nyamuneka aho umutwe wa 23 ukomeje kugenda wigarurira imisozi myinshi itandukanye yo muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'amajyepfo muri rusange. Twihuse cyane rero ntago nshaka ko tuza gutinda, turaza kwikoza mu bice byinshi bitandukanye, turanyarukira muri teritwari ya Masisi, nze kubabwira ibice byinshi umutwe w'intare za Sarambwe wamaze kwigarurira, ni ibice biri hagati muri teritwari ya Masisi tubuze kugarukaho. Turaza kugaruka kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyakubitiwe ahitwa Ikalonge muri Warikare nyamuneka, agasozi kari hagati ya teritwari ya Masisi, kari hagati ya Kishanga, kakaba kari hagati ya Kibati, agasozi kari hagati ya Kibuwa n'imisozi nka Mpofi ndetse n'ahitwa Ishunga, agasozi ka Kalonge rwose ngo icyitwa Abarundi bongeye kwatesekera ku rwego rudasanzwe, ngo Abarundi bongeye kubababaza ku rwego rudasanzwe. Byose turaza kubyikozamo tubabwire uko bihagaze. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rw'icyitwa Wazalendo zisubiranyemo bikomeye cyane n'icyitwa igisirikare cy'u Burundi muri Uvira, mu bice byinshi bitandukanye byara muri Uvira. Turagaruka mu misozi ya hano muri Uvira mu byerekezo bigana hafi y'icyaga cya Tanganyika ahitwa za Kalonge, tugaruka mu misozi puruta mu misozi ya za Kalungwe, tugaruke mu misozi yegereye ahitwa za Muheta, tugaruke Gomba, tugaruke mu misozi yegereye ahitwa za Kavimvira, turikoza ahitwa za Munanira, twikoze mu misozi itandukanye ya za Kalunji muri Uvira, twikoze za Kawezi, twikoze Runingo, twikoze mu misozi ya za Kiriba. Nkubwire ukuntu Abarundi bakomeje gukurwa muri iriya misozi, ni nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukomeje kugenda rukekwaho cyangwa se ruvugwaho ubugambanyi bukomeye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni FARDC ikomeje kuvuga yuko bamwe mu basirikare b'Abarundi bari kugambana, niyo mpamvu rero icyitwa kubadirisha cyangwa se guhindaguranya abasirikare ku ruhande rwa FARDC byatangijwe. Abasirikare b'Abarundi ba FDNB aribo bari gukurwa mu misozi myinshi itandukanye, turi buze kugarukaho nkakubwira uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, nimvuga ni ibintu ni hatari, byakomeye kandi byazambye, ujye ubyumva neza. Niyo mpamvu bankubwira ni hano kuri TV Duniani Kote tuba tuzanye cyitwa ripoti ya risasi na majeruhi kubiba bikomeje kugenda bigaragara mu byiciro byinshi ndetse kandi no mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuzamba. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Rwanda yasabye buri muntu wese wihishe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gutahuka mu gihugu cy'u Rwanda nyamuneka. Ni leta y'igihugu cy'u Rwanda rero yabitangaje, ndaza kubabwira se yabitangaje ite, byagenze bite, byose turaza kubyinjiramo neza ndani ya ndani nkubwire uko bihagaze. Nubwo ibi byose biri gukorwa ndetse kandi nubwo biri kuvugwa cyane, leta y'igihugu cy'u Rwanda ikomeje gusaba buri muntu wese yishe ku butaka bwa Kongo gutahuka mu Rwanda. Icyitwa FDLR gikomeje gukora ibi, icyitwa amahano adasanzwe mu misozi y'Iminembwe. Hari agace aba FDLR bateyemo bari kumwe n'abasirikare ba FDN, bari basirikare b'igihugu cy'u Burundi, bakora amahano adasanzwe. Turaza kubyinjiramo mbabwire ese ako gace nakahe, byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Ni mu gihe kandi icyitwa umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru w'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi yamaze gutabwa muri yombi. Uyu nguyu ni umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi, yatawe muri yombi ashinjwa kwifatanya n'imwe mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane umutwe wa Red Tabara, bizwi cyane yuko ufite muri gahunda gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye ugikomeje gutungwa agatoki n'Abarundi bari kuvuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ari gukorera abaturage b'igihugu cy'u Burundi ameze nkaho rwose ari kugurisha igihugu, bimeze nkaho ari kugurisha. Nk'ubu nababwiye ikintu cyabaye ejo bundi, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yohereza ubutari hanze amabuye y'agaciro, ariko yagaruka mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se amafaranga yaza, hakaza kubaho delegation hagati y'uruhande rw'abadede, bakavuga yuko cyane amafaranga menshi yinjira muri leta Perezida Evariste Ndayishimiye ayakoresha mu nyungu ze, cyane aho bamushinza kubaka nka zira hoteli zizwi nka Eden Hotel iherereye mu gihugu
Pruta Eva Hotel iherereye mu gihugu cy'Ubirigi, agashinzwa kubaka ibikorwa runaka ku ruhande rwe ndetse kandi no gushyigikira imiryango ye n'inshuti za hafi, ariko nyamaranga abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kurira amarira yo kwarika kubura ibitoro n'ibindi bibazo bitandukanye. Njya muri kumva n'imishara y'abaturage b'igihugu cy'u Burundi iri gukaturwa uko umunsi ugenda uzaza undi, cyane cyane abakora mu gisata cy'uburezi, abakora mu gisata cy'ubuzima, abaganga bakomeje kuvuga bati ibintu mu gihugu cy'u Burundi rwose bikomeje kutubana bibi, ibintu mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kutuzambana uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi nongera kubihagararaho kandi tubyemeza tubishingira ku bantu baba bari hafi y'abasirikare ba FDNB ndetse kandi nuko situasiyo bihagaze hariya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imikoranire hagati y'igisirikare cya FDNB n'igisirikare cya FARDC ishobora kuba yahagarara nyuma yuko total percentage iri ku rwego rwo hejuru cyangwa ku kigero kiri ku rwego ruri hejuru biri kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya FARDC bakomeje kubashinza gukorana bya hafi n'umutwe wa M23 urwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero byabaye ihurizo ridasanzwe ngira ngo tuzaza kubyinjiramo ndani ya ndani, ariko turaza kwikoza no muri teritwari ya Rushuru muri Kivu y'Amajyaruguru, turikoza mu misozi yegereye ahitwa mu Kiwanja, turikoza za Katare, turikoza za Nyakakoma, turikoza Ishasha hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nze kubabwira icyitwa imikwabu yakozwe n'uruhande rw'umutwe wa 23 ukaza no gufata imbunda ziri hejuru ya 96. Njye mbabwira nti wowe utari muri groupe yanjye andika nimero 078 58 70 237 maze ubundi gishingiye ku mafoto amavideo yiba byabereye hari ya ndani bijye bikugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi icyitwa imikwabu iri gukorwa hagasangwa na bamwe mu basirikare b'abarundi bakuyemo impuzankano zabo bagajya hagati mu giturage mu bice bituwemo n'abaturage byigaruwe n'umutwe neza sarambwe bihinduye, ariko abarundi bo bakavuga yuko bo nta yandi mahitamo bari bafite uretse guhitamo kugira gute gukuramo impuzankano zabo bakaza hano za Rushuru za Masisi n'ahandi hatandukanye kwiyakira akazi k'ubushumba n'ibindi bitandukanye. Ukabona yuko rero ibintu bikomeje kuzambaye ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bakomeje kugaragaza intege nke ndetse kandi intege zigaragaza agaciro n'imbaraga z'igisirikare cya FDNB gikomeje gukubitirwa inshuro ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru hari imirwano idasanzwe yabereye ahitwa Ikatwa. Agasozi kitwa Katwa kari hagati ya Rubero ndetse na Butembo, ni agasozi kari kamaze iminsi kadiployingwamo abasirikare ba FARDC ndetse kandi abasirikare b'Abarundi. Agasozi kitwa Muro ni agasozi kari kamaze iminsi gakorwamo icyitwa deployment zidasanzwe. Iyi Muro rero iri hagati yegereye parike ya Virunga, ikaba iri hagati ya Rubero, ikaba iri hagati ya Butembo. Iyi Muro biravuga yuko yongeye gukubitirwamo abasirikare ba FARDC, bikavugwa yuko kandi igitendo cyose kiri kuba hano kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Alliance Fleuve Congo ba 23, uburyo bari gukubita igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'u Burundi ngo nicyo cyahagorewe, nicyo kiri gushinzwe ubugambanyi. Ibi rero bikomeje kugenda biba ikibazo, ariko mbibutsa yuko nanone icyitwa deployment ku ruhande rw'inteza sarambwe zikomeje kugenda ziyongera. Imisozi yo muri Bukavu cyane cyane imisozi yegereye ahitwa za Kamanyora, imisozi ya za Mumosho, hari za Kisozi n'ahandi hatandukanye, deployment zikomeje kugenda zikorwa ndetse kandi zigakorwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Nta kindi rero kiri kubitera nuko nubundi uruhande rw'inteza sarambwe bavuga bati ino misozi yegereye Bukavu ndetse na Uvira kuyirinda cyangwa se gucunga umutekano w'ino bice. Nta kindi kintu bivuze gufasha abaturage batuye Bukavu, biraza kubafasha kubacungira umutekano ku buryo icyitwa za Wazalendo n'abasirikare ba FARDC badashobora kuba bamanuka muri biriya bice bagateza umutekano mukeya. N'ubundi nicyo kiri gutuma uruhande rw'umutwe w'inteza sarambwe uvuga uti kudiployinga abasirikare hafi y'umuhanda Route Nationale 5 hafi y'amahurizo y'umuhanda RP 1016 uva Bukavu werekeza Uvira, ku muhanda uhuza Bukavu na Uvira, biraza gufasha uruhande rw'abaturage bafite ubwoba bw'uko FDL n'abasirikare b'Abarundi bashobora kwinjira muri Bukavu, bashobora kuba bagira gutya rwose bakabafungira hagati muri no mihanda kugira ngo n'ubundi ibibazo bitaza kuba ku baturage batuye muri Bukavu. Ibi ni bibaye nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi ibera ahitwa za Kabare, imaze iminsi ibera ahitwa za Nyangezi, imirwano yagaragaye yuko n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cya 23 cyanatsinze FARDC, bikaza no kurangira FARDC ibi bice bya za Nyangezi n'indi misozi yegereye hano Bukavu ujya mu bice bya za Warungu igira gutya rwose ikaba iri gukontororwa n'uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe nk'uko amakuru ari guturuka ndani ya ndani. Ubona yuko ibintu byazambye. Nyamuneka rero ndagira ngo dutangire muri zino nkuru ubwo ngubwo narindi mu mfunyamfunyi, dutangire muri operation yabereye ahitwa Kalonge.
operasiyo abasirikare b'abarundi bashinza FARDC ishinza kugambanira igisirikare cya FARDC bikaza no kurangira aka gasozi ka Kalonge abasirikare ba FARDC batsinzwe. Ibi byatangiye nyuma y'uko ku munsi w'ejo umusozi witwa Ishunga uri hagati ya Taweza na Mutakatu abasirikare b'Abazarendo bisuranyemo n'abasirikare b'Abarundi, bikavuga yuko ikintu batumvikanyeho cyane, ngira ngo mwagiye mubibona ndetse kandi mugenda mubyumva yuko cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo Abarundi bagiye baba operation commanders, cyane ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC nibabyumve neza bakavuga bati ni gute ingabo z'abanyamahanga ziza zikatuyobora mu gihugu cyacu, ni gute ingabo z'abanyamahanga ziza zikagaragaza yuko arizo zifite imbaraga. Rero ni ibintu ubona yuko byakomeje kugenda biteza ikibazo ku munsi wagiye haza undi, ndetse kandi bikagaragara yuko ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero tugiye kugarukaho cyane ngo ni icyitwa operasiyo idasanzwe yakozwe ngo bayitazira izina ryitwa ngo ni 2 in 1, yakozwe n'umugabo ufite korosayini yitwa ngo ni 09 Queen. 09 Queen niwe wakoze zino operasiyo za Bugembwe Busangara, operasiyo za Sake Goma, bava za Sake berekeza za Mugunga. 09 Queen rero bamuzanye bino bice bya hano muri Warikare nyuma yuko uruhande rwa abasirikare b'Abarundi na za Wazeno nizo za FDLR zazimaze iminsi zizengereza abaturage bahariya muri Warikare bavuga bati igisigaye noneho no gushakisha imbaraga zishoboka ndetse kandi zigaragara mu rwego rwo kugira ngo aba bantu tubarwanye cyangwa se tubakure muri bino bice. Nyamuneka nyuma yuko FARDC mu gihe ngira ngo nta n'iminsi 17 ishize hagabwe ibitero by'indege za drone ziri mu bwoko bwa CH+ hagabwe ibitero bya Sukhoi 25 ku ruhande rwa FARDC. Ibi 23 mwabonye ikimenyetso cyo mu minsi ishize itagira kuri 3 uburyo bahanurira indege iri mu bwoko bwa CH+. Ikimenyetso noneho gihari rero ubu ngubu habaye icyitwa imirwano idasanzwe yabereye muri kara gace kahitwa Kalonge uburyo operasiyo yakozwe. Abasirikare bavuye ahitwa za Rushebere bazamuka ku muhanda RP 1015 bagera ahitwa Kishanga. Abageze Kishanga niyo misada berekeje za Muriri, abandi baherekeza ahitwa za Ntoto, bazamuka gatoya babanira mu byerekezo byegera ahitwa Kibuwa. Abasirikare b'Abazarendo ndetse n'abasirikare b'Abarundi baza kwisanga uruhande rw'umutwe neza Sarambwe ngo babakoreho ikintu gisa n'uruziga. Noneho ikintu cyasigaye nuko umutwe wa 23 nyuma yuko ngo ukoze operasiyo yo kuzenguruka uruhande rw'igisirikare cya FARDC muri misozi yaharaza Kalonge aho babagabye gito bikaza no kuranya aka gace kigaro n'umutwe neza Sarambwe, biravuga yuko babasigiremo inzira nibuze yo kuva hari Kalonge na Kibuwa baca muri misozi igana za Maniyemo. Ayo niyo mahirwe ineza Sarambwe zabasigiyemo. Iyo operasiyo ngo bayise 2 in 1, bikavuga yuko iyo operasiyo yari iyobowe n'umugabo witwa 09 Queen. Abantu bajye bambwira ati ariko kujya ukunda kuvuga amakorosayini kuki utajya bavuga mu mazina. Oya, ni 09 Queen, ibyo mubifate gutyo mubyakire gutyo kandi niko bimeze. Bikavuga yuko imbunda ziri mu bwoko bw'ama BM12, BM21 na BM23 zigera kuri 7 zafatiwe. Imbunda ziri mu bwoko bw'iri muri 12 PKMM zigera kuri 203 zafatiwe, kuko murabizi yuko muri abice bya za Kibuwa Kalonge niho hantu hari amura cyangwa se ububiko bw'ibikoresho by'abasirikare ba FARDC n'Abarundi n'Abazarendo bakoreshaga bamanuka muri misozi ya za Nyenzira berekeza no muri misozi ya za Buringa na Byungu, bamanuka bagaba ibitero muri misozi yegereza Ntoto mu bitero byagabwaga hariya mu Kibati mu cyerekezo kiva Warikare werekeza hitwa muri teritwari ya Masisi. Ibi intare za Sarambwe zabikoze mu rwego rwo kugira ngo babane cyangwa se bafunge inzira z'abasirikare ba FARDC bari bamaze iminsi barazengereje abaturage mu masaha ya nijoro, ariko cyane cyane bikavuga yuko ibi byose bishinzwa Wazarendo n'abasirikare ba FDLR bigashinzwa n'abasirikare ba FDNB b'Abarundi. Nyamuneka nyuma yuko aka kanya n'impamvu biri kuvuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya ari kugaragaza situation yuko bamwe mu basirikare bari gutoroka urugamba cyangwa bari gukuramo impuzangano zabo bagatoroka, nuko ibi systeme yakoreshwaga ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC mu buryo bwo guhuza imbaraga mu gusupplyinga ibikoresho cyane cyane ibiribwa, ku buryo bwo guhuza imbaraga mu gusharinga ibikoresho byabaye ikibazo bigeza naho bamwe mu basirikare ba FARDC bari kwanga guhuza imbaraga n'abasirikare b'Abarundi nyuma yuko Abarundi bamwe na bamwe muri bo bakomeje gushinzwa yuko ngo bari kwifatanya n'icyama cyama 23. Ibyo ntago ari byo nashaka kugaruka no mu nkuru. Ndagira ngaruke mu nkuru yanjye ya operasiyo yabereye ahitwa Kalonge yiswe ngo ni 2 in 1, yari yobowe n'umugabo witwa 09 Queen. 09 Queen yateguye abahungu baciye ahitwa
baciye ahitwa Rushebere ku muhanda RP 1017 uzamuka ujya za Kalonge, ubwo ni hafi y'umuhanda RP 1014 niba nibeshye, ariko ku muntu hazi neza ndumva yuko mu makuru nahawe neza yimbitse kandi yeruye nuko operation yari ihagaze. Hazamuwe abasirikare b'abakomando bagera kuri 600. Mbibutse yuko ahitwa Kalonge hari abasirikare barenga 5350 bya FARDC n'abarundi n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, hari za Colombia, Argentine na Mexique, hakaba hari n'abacancuro b'Ababiligi. Ariko bikavuga yuko abasirikare b'abacancuro b'Ababiligi n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bacyumva urusaku rw'amasasu rukivuga mu misozi yegera hari za Kalonge na Kibuwa, abenshi muri bo bahise bahungira muri misozi ya za Ishunga, abandi bagahungira za Mpofi, abandi bakamanuka mu kibaya cyahitwa Byungu na Buringa. Namuneka ibintu ntago byoroshye. Umucancuro rwose ngo yatangiye kubona ibintu bikaze, arangira avuga ati rwose igisigaye nta kindi, reka nkuremo akarenge kanjye nigendere. Ubwo birumvikana yuko icyari gisigaye ni ku ruhande rw'ikitwa Bahibu Special Force ba FARDC, ni ikitwa ku ruhande rw'Abanaconda, ni ikitwa ku ruhande rw'aba Eagles, nibo basigaye ku rugamba bari guhatana n'icyama cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Ariko ngo ikintu cyababayeho ntago gisanzwe, kuko ngo ikitwa umusirikare wa FARDC ibintu byamubayeho mu gace ka Kalonge kanigaruwe n'umutwe w'intare za Sarambwe muri Warikare ntago bisanzwe. Hari umuntu wambwiye atari ko wagiye ugaruka muri operation ukatubwira operation zakozwe kugira ngo za Mayimingi muri Shabunda zikorwe, kandi tukaba tukwizera tunakwizereramo mu makuru yimbitse kandi yeruye, kuki operation zo muri Tetwari ya Masisi bice bimaze iminsi byigarirwa kuki utajya ubivuga? Ndamubwira nti nagiye mbabwira ibice biri kugenda bideployingwamo abasirikare cyangwa biri kuzanwamo abasirikare, ngenda mbabwira imisozi ya hano za Katuhunda, ngenda mbabwira hano mu bikuyu byo kwa Burora, ngenda mbabwira ino misozi ya za Mitumbara Centre, ngenda mbabwira imisozi iri hafi y'umuhanda RP 1030 uva Sake werekeza ahitwa za Kirorirwe, yuko hari kudeployingwa abasirikare. Kandi impamvu ikomeye cyane ibi bice bikomeje kudeployingwamo abasirikare, mu mazi iminsi mwumva Wazalendo, hari urubuga nabibonyeho arwo muri Republika Demokarasi ya Kongo, nyango nabisomyeho rumwe, ariko zirambuga n'ubundi akenshi zandika zishyigikiye ku ruhande rwa FARDC, kandi twebwe tuba turi mu cyitwa amakuru yimbitse kandi yeruye adafite uruhande na rumwe ashyigikiye cyangwa se ahagazeho. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa FARDC bafite icyitwa Wazalendo muri ya misozi ya za Mweso, ariko zitari nyinshi. M23 ujya ubona yuko igiva no mino misozi ya za Mweso izamura ibikoresho bimwe na bimwe ikabizana ikabishyira hano za Karembe ku birindiro bafite hano muri teritwari ya Warikare, ibindi bikoresho bakabizamura babyerekeza Marimo n'ahitwa za Peti, bagamije gutangatanga centre ya Pinga bashaka gufata mu gihe gitoya. Mujya mibona yuko zafatwa na bukumbirwa ibi bice intare za Sarambwe zijya zigerageza kudeployingamo abasirikare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bikavuga yuko rero ubu ngubu igisigayeho ari ukugira gute, no gukora icyitwa amasuku cyangwa se operation yitwa umweyo, niko njya numva mu babarizwa mu cyama bajya babivuga. Ubwo bafite impamvu nyine babivuga gutyo, ngo bahita ngo ni operation umweyo. Nuvuga ngo rero ibyo bishingiye kuki? Bishingiye ko icyitwa Wazalendo ziri kuvugwa muri Mweso, mama 23 irabizi yuko mu bice bya Mweso hari uduce turimo Wazalendo nyinshi cyane, ndetse turimo n'abaturage bashyigikira izo za Wazalendo n'aba FDLR mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku nyungu zabo zimwe cyangwa izindi, zaba ziri politiko cyangwa se ku nyungu ziri economically mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bikavugwa yuko rero umutwe w'intare za Sarambwe mu gihe uzaba wamaze kugira gutya ugakuramo iriya centre ya Pinga, centre ikomeje kurundwamo abacanco b'Ababiligi n'abacanco b'Abanyamerika y'Amajyepfo bari aba Blackwater, centre ifiteho n'ikibazo ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe, kuko maze iminsi numva amakuru avuga yuko mu gihe nibuza uku kwezi kutazarangira centre ya Pinga itavuyemo, ukurikije uburyo cy'ibintu bari kubitegura. Ni operation rero yakozwe ya Kalonge kubw'impamvu imwe cyangwa se iyindi n'igihe dufite, ntago nayigarutsemo neza, ariko mu makuru yimbitse yeruye mu masaha mu gitondo ndaza kubabwira uburyo yakozwe. Mujye mumbabarira, ntago ibintu biba byoroshye, mbaza no kubanza kubiseguraho rwose. Kubana 10,000 ingahe mu nkurikirana umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda, mba ngomba kubabwira ibintu bifite realities. Izo realities ntazitanze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari n'igihe izo realities zidatangwa bitewe n'igihe cyangwa se n'indi mpamvu runaka. Twihute cyane
tugaruke muri Sud Kivu nivugire ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi. Abasirikare b'abarundi bari bari hitwa za Runingo, abari bari za Kawezi, abari za Kiriba hafi y'umuhanda wa National 5 uva Uvira werekeza Bukavu, bamaze kuhakurwa. Kubera iki? Maze iminsi mbabwira yuko agasozi kitwa Bideka, umusozi witwa Ruvungi, umusozi witwa Kisozi, umusozi witwa Sanje na Remera bisa naho biri gukontororwa n'umutwe wa M23. Hagashinzwa uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gutanga ibi bice. Akaba ari nayo mpamvu bivugwa yuko igisirikare cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye uruzinduko yagiriye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ejo bundi, pressure ikomeye afite ari kwibaza ati se amahanga azandeba ate mu gihe nzaba mpagaritse imikoranire yanjye hagati ya Kisekedi Shirombo ndetse na FARDC na FDNB muri rusange bigomba bivugiyemo hamwe. Ibi rero binavugwa yuko noneho mu isoni zikomeye, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gusaba yuko ngo ibiganiro biri guhuza Alliance FF Congo B23 na leta ya Kinshasa, byaba ari ibiganiro byabaye muri Qatar, byaba ari ubuhuza bukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa n'ubundi buhuza ntajya kurondora mu nama nyinshi zagiye ziba cyangwa amasezerano yagiye asinywa, izo ntago izo nkuru ziba zimbitse kandi zeruye ngemba ninjira ndani. Biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye gukorwa n'isoni wari kuvuga none ati noneho nibabona nibuza nanjye nagiye ku ntebe y'ibiganiro ba bantu bashobora kuzanseka yuko natsinzwe urugamba nk'uko Sadek yatsinzwe, bazavuga yuko imirwano nayihagaritse ko bitewe n'ibiganiro bishobora kuba byabayeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bikavuga yuko Kinshasa ishaka guhagarika imikoranire hagati yayo n'igisirikare cya FDNB. Ni nyuma yuko FDNB ikomeje gushinzwa kugambanira igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku rugamba, nyuma yuko intare za Sarambwe zikomeje kugenda zigarura ibice byinshi bitandukanye byo muri Sud Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yuko ibimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza bikomeje kugenda byumvikana, ni nyuma yuko mu masaha n'injoro ahitwa Kibuye mu mujyi wa Bujumbura humvikanye urusaku rw'amasasu. Bivuga yuko uru rusaku rw'amasasu rwabayeho nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya FDNB basakiranye bikomeye na Red Tabara. Bivuga yuko Red Tabara yamaze gutegura umugambi ukomeye cyane wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikavuga yuko kandi ibi Red Tabara ibikoze nyuma yuko ibimenyetso bigaragazwa n'iby'intare za Sarambwe ziri gukora kuri uriya butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bivugwa, ndetse kandi ari ikimenyetso gikomeye cyane ku ruhande rw'uno mutwe wa Red Tabara nawo urwana mu buryo bw'ibimenyetso, ndetse kandi n'ibyo ugenderaho bivuga yuko bisa naho ari nk'ibyo intare za Sarambwe zigenderaho, impanduramatwara cyangwa se revolution ishingiye gushyigikira no kurebera hamwe igisubizo cy'uko societe civile y'igihugu cy'u Burundi yabaho. Turaza kwikoza rero ahitwa Imakamba, abaturage baho bahagurukiye kwamaganira kure ibikorwa by'ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kumvikanamo ibikorwa bidasanzwe birimo kwiharira umutungo w'abaturage, ndetse kandi bikavuga yuko iyi mitungo myinshi iri kugira uruhare ku ruhande rw'amwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bari kugira guta bagasahurira mu nduru, kandi nyamara ngo abaturage ab'igihugu cy'u Burundi bari kwicira isazi mu maso nk'uko amakuru ari kuvugwa. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi, ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko ingamba zafashwe, hari bamwe mu banyepolitike bamaze gushyirwa hanze bagiye gutabwa muri yombi nyuma yuko kwikubitiro kandi uwitwa Reverien Ndikuriyo ariwe ugiye kubimburira abandi mu kuba yakurwa mu nshingano ze ku gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi bitangajwe na leta y'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuba bibi cyangwa se bikomeje kuzamba, ndetse kandi bikanahindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni igihugu cy'u Burundi rero nababwiza ukuri ko ibyacyo ubu biri mu kibazo gikomeye, ndetse kandi biri mu ihurizo ridasanzwe, ndetse kandi bigaragazwa nuko igihugu cy'u Burundi aka kanya turi kuvugana ikibazo gikomeye kiri kugaragaramo, nuko ngo societe civile y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye
yororetse igihugu ndetse kandi akomeje kucyororeka rero ngo igihe kigeze kugira ngo ibikorwa by'ubuhenyamaswa bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bigire gute bibe byahagarara cyangwa se bibe byagenda bigura intege. Ni mu gihe kandi nk'uko amakuru ari guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, amakuru ari guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uzaza undi ibintu bikomeje kugenda bizambazamanitse kandi biba bibi, nyuma y'uko n'ubundi ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB hagize gutya rwose hakoherezwa abasirikare benshi kuri wa butaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo, aho kugira ngo bigirire umumaro uruhande rwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi, ahubwo bigashyira mu mazi abira leta y'igihugu cy'u Burundi. nk'uko amakuru ari guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ubona yuko ibintu byazambye ndetse kandi ibintu byahinduye isura muri rusange. N'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi rero nabwiza ukuri ko ibyabwo ni ibintu byo kwibazwa cyangwa se gutekerezwa. Benshi bibaza bati se ko benshi bari kuvuga bati leta y'igihugu cy'u Burundi iri mu ihurizo rikomeye cyangwa se iri mu kibazo gikomeye nabo kwikuramo biri buze gukomera cyangwa se biri buze kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Benshi baribaza bati rero biraza kugenda bite cyangwa se biraza kurangira gute ko uko umunsi ugenda uza haza undi urugamba ubona yuko rwabaye ihurizo cyangwa se rukomeje kugenda rukomera cyane. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru akomeje guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ibice bigize inkengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye gushyirwaho amabariyeri mu makaritsiye yegereye ibi bice kugira ngo n'ubundi ngo abaturage bakomeje guhunga igihugu cy'u Burundi ndetse kandi abinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibi bikorwa bibe byahagarara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nyamuneka rero ibintu bikomeje kuba ihurizo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Biravugwa yuko ibi byatangiye nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kugenda cyikanga yuko Red Tabara ishobora kuba yakwinjira kuri uno butaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se mu buryo bigaragarira buri wese. Bikavuga yuko rero ku ikubitiro ibi byanatangiye nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kwinjira muri societe civile mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane iriya misozi ya za Kirundo, iriya misozi ya za Kibuye muri Bujumbura, iriya misozi itandukanye ikomeje kugenda igaragarwamo na situation itoroshye, cyane cyane biriya bice bya Makamba ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Ukurikije buryo ki situation ikomeje kugenda iba mbi cyane, urabona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibyabwo bikomeje kugenda biba ihurizo. Nk'ubu rero biravuga yuko nyuma y'uko n'ubundi leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda isaka imbunda n'ibindi bikoresho bya gisirikare ku ruhande rw'abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi, biravuga yuko ahitwa Muyinga, Ngozi n'ahitwa Cankuzo na za Ruyigi ku munsi w'ejo hafashwe abaturage bagera ku 8 bafatanywe bimwe mu bikoresho byiganjemo imbunda babitse mu mazu yabo. Bikavuga yuko rero ibi bintu biri buze guteza ikibazo ndetse kandi n'ihurizo ridasanzwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Muri rusange rero ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi navuga yuko rwose situation ni hatari sana, 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 situation ni hatari sana. Nk'ubu abaturage batemera iriya misozi ya za Cankuzo, za Ruyigi, za Kinyinya ndetse kandi na za Ngozi mu batawe muri yombi bavuga yuko ibi bikoresho bimwe muri byo bagiye babigurishwa namwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bagiye babyiba mu gisirikare bakabigurisha abaturage. Ni nyuma yuko kandi abaturage bavuga ko impamvu bimwe muri bikoresho bagiye babigura cyangwa se bibitswe nabo ngo bijyana nuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utizewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bikavuga yuko kandi ibi bintu biri buze guteza icyuho gikomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'ikibazo gikomeye ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kugenda bigenda ndetse kandi bikaba ihurizo
ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri rusange. Ni igihugu cy'u Burundi rero bivuga yuko bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi binaba ihurizo muri rusange. Nk'ubu amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, bitangazwa yuko bamwe muri aba baturage bafatanywe imbunda ndetse kandi nk'uko amakuru ari guturuka mu gisirikare cy'u Burundi ngo ni bamwe mu bafite imiryango y'ababarizwa muri Red Tabara, bikanavuga yuko kandi ibi bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ndetse n'ihurizo muri rusange. Ikibazo gikomeye rwose n'ihurizo muri rusange nyamuneka. Ayandi makuru rero navuga yuko ku mirongo y'ibere ku rugamba umuntu ashobora kuba yagarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'intare za Sarambwe wahanuye indege y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri Ugushyingo, umutwe w'intare za Sarambwe wahanuye indege iri mu bwoko bwa CH4 FARDC imaze ibyumweru byinshi yifashisha izi drone mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero kandi bivuga ko FARDC iri kubikoresha mu duce dutuwe n'abaturage. Umuvugizi wa AFC intare za Sarambwe Lawrence Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yatangaje ko mu ijoro ryakeye ihuriro rya leta ya Kinshasa bifatishije drone mu kugaba ibitero mu gace ka Ruki gaherereye muri teritwari ya Masisi. Ku gicamunsi rero cyo kuri uyu wa kabiri, Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X yatangaje ko ingabo za leta zari zikomeje kugaba ibitero muri Masisi zikoresheje drone, ndetse kandi yungamo ko intare za Sarambwe mu rwego rwo kurengera abasivile n'ingabo intare za Sarambwe bamaze guhanura iriya drone, ndetse kandi ibi bibaye nyuma y'iminsi mike ishize biri kuvuga yuko imikoranire hagati y'igisirikare cya Kinshasa FARDC na FDNB ikomeje kugenda iba mibi, nyuma yuko biri kuvuga ko zimwe muri systeme ziri kwinjirirwa n'uyu mutwe, cyane cyane zikoreshwa mu kohereza drone cyangwa se izi ndege z'intambara za Sukhoi 25, ngo uyu mutwe wamaze kuzinjira, ndetse kandi bivuga yuko biri buze guteza ihurizo n'ikibazo gikomeye muri rusange. Ubona yuko rwose ibintu byahinduye isura ndetse kandi byanakomeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Binavuga yuko rwose ingabo z'igihugu cy'u Burundi cyangwa se abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bashobora kuba bahagarika imikoranire yabo hagati y'igisirikare cya FARDC, nyuma yuko n'ubundi abaturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse na bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamaganira kure ibi bikorwa byo kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo. Bivuga yuko nta musaruro biri guhereza leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se societe civile y'igihugu cy'u Burundi, ahubwo biri kugira uruhare mu gushyigikira bamwe mu banyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi, kandi nyamara ibi byarakozwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi ivuga yuko igiye gukora buri kimwe gishoboka kugira ngo ibi bizagirire akamaro leta y'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ikavuga yuko biri guteza ikibazo gikomeye, aho bamwe mu baturage bakomeje kuvuga yuko abagabo babo baguye ku rugamba, abana babo bakagwa ku rugamba bagategereza impozamarira, cyangwa se benshi muri bo banavuga yuko rwose n'abasirikare baguye hariya bategereje imirambo y'abagabo babo cyangwa se y'abana babo, amaso agera mu kirere. Bikavuga yuko ibi byose bikomeje kugenda bikomera cyane muri rusange. Ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye ndetse kandi bikaba n'ihurizo ridasanzwe muri rusange. Reka mbifurize amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza, mbabwira yuko amakuru yacu ari akagaruka, kandi mbabwira nti mujye mwibuka kwibana nanjye umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda n'umunota ku munota. Aho bigenda neza no bitagenda neza mujye mwihangana. Ndababwiza ukuri ko tugiye gutegura amakuru yimbitse kandi yeruye, aho rwose tugiye kuzajya tubategurira operasiyo ziba zabaye mu bice byinshi bitandukanye hariya rwose mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi tukababwira na byinshi cyane biri kugaragara ndani ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Murakoze cyane.